naša staza u Inđiji je jedna od najinteresantnijih u Srbiji, jer mislim da mi imamo dosta iskustva iz inostranstva i uopšte ovdje po Srbiji i uvek pravimo pravu cross stazu, jer cross country u prevodu znači trčanje i kretanje kroz prirodu. To pretpostavlja da kroz prirodu imamo i uzbrdicu i nizbrdicu i tako dalje. Ova staza će ove godine biti još interesantnije nego ranijih godina, tako da će start biti na jednom igralištu i trčat će se preko mostova, oko šume, oko igrališta, pored potoka, uzbrdica ova ovde i ovde od ovog groblja dole na igralište nizbrdica. Ovde kad čovjek stoji, on vidi kompletnu trku kao iz helikoptera. Tako da će ovo biti veoma interesantno za trenere, a i za trkače koji vole ovako razne prepreke. To je za njih ovako jedan veliki izazov i mogu da se ovdje iskažu. Ovo prestižno takmičenje u atletskom krosu okupit će, kako se očekuje, preko 1000 takmičara. Učešće se očekuje od najmlađih pionira do najstarijih veterana. Pored toga očekuje se u seniorskoj konkurenciji da će konkurencija ponovo biti izuzetno jaka, jer se očekuje učešće svih najboljih krosera iz Srbije kao i zemalja iz okruženja. Takmičenje počinje oko 11 časova, a prijave za takmičenje se primaju sve do samog početka krosa. Masovnost pretpostavljamo da će biti dosta dobra. Pre svega dolazi nam, već su najavili, pun autobus atletičara iz Smedereva, autobus iz Ćuprije, iz Leskovca i mnogih drugih mesta, iz Sente, dok kvalitet u svakom slučaju Sonja Stolić, ove godine druga na krosu Balkana, Mirko Petrović, najbolji atletičar Srbije i mnogi drugi koji će učestvovati na polumaratonu u nedelju u Novom Sadu. U subotu će biti ovdje kod nas najverovatnije iz Moldavije, iz Rusije, iz Ukrajine i tako dalje.